Climate change huyuyaw na nafasem आपको मांगी ताकुच climate change o ya lupa ong sabol machail tagayakan men kai ruach huyawtar poinsa wasakin komu takuch climate change o ya momonomi mor e bangkak puita tawaktak la on climate change na nafasem. Takuch karaton pilen renset. Karaton pilen renset makmakiten pilen renset ong pil me mime ban achail tagayakan. Mechkak parata sang ititan ni anso me kisiniang laut parato o eleyang ilok laut en kak lelaton ponsap. Pilen renset karalong na achail pararan pil kan o kawela. Wasamen machail pil ko sangye o achail lepel kan o machuwal kan. Kapal laut wech ong kanyachayil kisin mga yakan o pil nan tagen liki kan enabesem o melupwepil chepitar ong taget laut kan. Puen pare mech kausan akan en ngongki ni char pilen nimpil sang ni totong tangkan pil o songan elen wiepen tore pere autopen sap. Mech metuweche kaileta wasan patok mang mewiyawi kita simench. Pureng patokoti ak, pere walakan takawata seawalls. Kausan en lumana rorakan en michong o kawaitata wiyepe mepan kosontu puen pere irail sang ni ptolongoton renset. Pue aramasakan en FSM en kaunabata mau ong wugtakla en climate change. Ramasakan na navasem kener climate change and sewage. And wewe kila tuan climate change kak sewase kausanakan and wiyata plan mamaw o en kelail te kamau en miela po en yainso magwaktaglakan pang parata kausanakan kak kakirtache te memorche. Men kape sewage te pakairwach ko sanga Revesem Department Environment Climate Change o Emergency.